Oh, hari ni bundle ni ya guys. Free ice cream lain hari. Nanti aku arrangekan. Tadi kita dah set up 2 mango gummy, 1 lychee, 1 grape. Dengan ni 1 kotak. Dalam ada 6. Okay, dalam purchase done. Thank you so much. Thank you Iman. Thank you. Macam mana ni? Angkai. Thank you Datuk Osman Thank you Dato' Osman. Purchase dah. Husaini, thank you. Dan purchase. Missy, thank you. Mana yang dah purchase? Thank you so much guys. Macam apa? Pam ketiak saya apa? Dan purchase dan thank you Mr. Perangai. Cute lah. Solid lah korang. Korang solid lah guys. Hai Dok Mereka. Sekejap guys. Kejap lagi kita start 1 minit. Kau bawa kelong bawa Damaste, Anika, ya, Shimizu. Nampak? Dah 90, 121 orang. Add to basket guys. Pergi beli cepat. 10 barang harga 25